Ole masa in ngai thatu zong zong te kumsang ni som ni pani Krismas chi bai vek ule. Krismas ti emo Christmas Day ti emo hi Old English Christes masi om zia chu Christmas ti nani. Kumtina la li suwa pian cham lom na ni ani. Cultural holiday ya puan ani a. December ni som ni panga chu khovel mishing tluk le ding on te lin hun thiang limatan an mang ta thin ani. Hei mun then khata chuan ruai na zui thin boka. Keini mi zo te phei chuan ruai the hi ti ngei tura kan lo ngai ta ni. Christmas hi khovela mun tam taka chuan civil holiday ni a. Christian ni ve lem lo te po in an lo ngai lu ve le lomani. Historian tam takte chon i suo pian ni hi BC pasari le BC pani in karvel khanin an ngaya. A pian ni le thadik tak ero hriat ani taloni. Kumzabi palina tir lam le lai hol vel khan Western Christian Church te chuan Christmas su December ni som ni panga an mang thina. Ma se nuwa khochak ram ten an lo en ton chong ve le tani. Kaushan then kha te chuan older Julian calendara December ni som ni panga a khan an manga. Chuchutun lai Gregorian calendara January tha ani thung. Christmas ni hi atira tak chuan Christian hasa tena I so pai ni tur thu an rin atanga thlakua na ni antia. Manlai polytheistic festival ni reilai man thin hi ni e ti nom boka. Bible ni ne na in lai chi na lo soi ve boka. Isu chu son of righteousness ati hial reng ani. Tunlai he ni kan man thin dan tlangpui chu thilpek in pek ton te Christmas music lam hoite carol nei te Christmas card in pek te Kaushan chunga hun man te ruai the te in levele kon sei moi te Christmas tree da te Christmas light chit te nativity scene garlands wreaths mistletoe te ni tlangpui chupaka Santa Claus Father Christmas Saint Nicholas le Christkain te chuan Christmas lai no pang ten he na thilpe kan hlan thin nearin na thon thu te alo chuak bokani Christmas putar le mantilar le bokani thilpek in pek ton na anasat emo wangin muntam taka chuan Christmas ni festival le door retailers le business te chuan inzom na thuk tak an lo neya antana in shal na hun thatak alo ni ta thin ani Christmas ti thumal hi Christmas ti atanga lak chhon ania chu Middle English tong Christmas ti atanga lak chhon le chhon ania chu po chu Old English tong Christmas ti atanga local chhong le ni heng thumal te hi an record masak berkum sangkha za som thum pariatami Christmas ti an herdang lam le ta khania Christi hi Greek tonga is Christos ti atanga lak chuania Hebrai tonga le lin chuan Messiah ti nin aum zia chu hriak thi anoint ti na nia Messiah ti po hi Latin tonga misa ti tonga local ania hei hun ser man na ti na ni Christian Mass ti hi history lama chuan man ani ve fo mai boka ma se hei chu tong hlui to takani engpo chu lo ni ta se Middle English tong Christian Mass ti tangin Christian Mass ti alo piang chuak ta a Xmas ti po hi Christmas ti lam toy mai nia hei athumal ti lam X ti chu Greek tonga Christos ti khanin om zia chu Christi nani Christmas ti ba ka hian he ni hi tu ma tang rengin mingdang dangin hriat ani ve thin boka Anglo Saxon so chuan he huna ruai hi midwinter an tia Latin tong nativity satanga lak chon natuitio te pon ti thin nativity ti om zia chu piang ti na nia Old English tong Giola ti po hi January le December tha soina na man thin ania chu annuwa Christian Christmas ti man zui thin ani Noel ti po hi English tonga kumzabi som palina vel khan man tranania he thumal hi old friends tong Noel emo Nael ti atanga lak chu khania chu po chu Latin tong Natalis ti atanga local tho ni lea aom zia chu of birth ti nani hun te na dikta chronography edi zathum somnga palia landanin Christmas ni chu December ni somni panga a Christian ten tun main an lo mang thin ti hi evidence thata koma rom khopuya Israel Christian te chon isu pian cham hi an mang ve thin boka anhuwa December ni somni panga hi
kho chak lama hman ani ve ta ni Christian te hun tir lam khan thlasikut an nei nual maya abikin European pagan culture sa atam leya achan chu thlasik lai hian na tho tur tul na anasa lo dewa thamok taka hun man hun rem chang takani tunlai Christmas man dan phunga hian chungku thang sang te chuan kong tam taka ngong anei boka thilpek in ti hlimna light le thil dang dang te ngong a om nual mai ni pagan Scandinavia hovin thlasikut an mang thina chu iule ti nia December thatop lamatanga January tir lamin karvela man thin ani Northern Europe chu Christian ni hunung polami ani angin an pagan tradition po in an Christmas man dana ngong anga hle ni chungjinga pakhat chu koleda hi nia heian tuna Christmas carol nen hian a in zul zui tlatani Scandinavian ho chon Christmas zul an lati ta cheu ani English chuan iule ti hi Christmas si na nia he thumal man na record po kum edi zakwa velamika kol thatalani Dice Natalie Solis invicti omzia chu ni ne thelo pian ni ti na nia he kut hi Roman Emperor Aurelian khan thlasik lai December ni somni panga a ni pathian choimoi nan hun sera siamani Emperor Constantine la lai khan Christian ziak tu ten he kut hi isu pian sam angin an lo siam chop ta zok ani ti te in chuidana lo om to thinani Protestant Reformation nu tangin group rang Puritans te chuan Christmas man hi an do ta hlea achan chu Catholic ho siam chop mai ni in an ngai tlat maya pop noya in nu lu na mai ni in an ngai bokani Catholic ho chon Christmas hun tilar tharin an run lui le zual sot boka England ramlal King Charles pakhat na khan a million te le khon bol te po thlasik line an che na hmuna Christmas hun mang turin acha ho thina English Civil War hun lai khan parliamenta Charles pakhat na khan nei ani nuin England rama Puritan lal te chuan kumsang hazaruk somli pasari khan Christmas man an khapta a khopui shanga pro Christmas riot nan ti alo chuata ka tangin sarkar norna lo chuak vele ta a Canterbury chu Halloween an thunun ta a chung hello chuan kong khar te an chei moi lui ta ni kumsang hazaruk somruka King Charles panhi na lo lal vele a ani hian Christmas khapna dan ati bota a ma se ziak tu tam takte chuan an du lo vele le thawani Scotland Presbyterian kaushan po in Christmas chu an soimoi lem lo hle maya chuti rualin James paruk nai ro chuan kumsang hazaruk som pariat khan Christmas man tur ti in thu a chhuah ve ta tlat mai ni mase Parliament of Scotland chuan official takin kumsang hazaruk som lia Christmas man an khapta a kaushanin pui thuna kalpui na sama ma ti in an soi sel bokani kumsang hazakwa somnga pariat thlen ma kha chuan Christmas is Scottish public holiday ani lo wang tari ani Britain mi puitam takin rem ti lo hle ma se Christmas hun chu kalpui zelania colonial America apo New England sa Puritans ten Christmas an du lova Boston a phei chuan kumsang hazaruk somnga pakua le sang hazaruk somriat pakhat inkar khan Christmas man hi dan bo chian na ni kumsang hazaruk somriat pakhat khan English governor Sir Edmund Andros chuan dan thara siam le ta a heti lai hian Virginia le New York Christian te chuan zalen takin an mang thei thung ani American Revolution nuwa Christmas chu America rama achuai dewa hei achan chu an ma ni opthin tu England ram holiday ti in an hotel hle ani Dickens apo in Christmas hi chung ko hlimna hunata na buat sai ni in soya mase khotlang huap thil le sako huap thil ani ti ngai dan alo pian le ta ka chuan kumzabi som pakwan tir lamin karvel khan chu angai dan rin na chuan mi puite rilru alo la vele ta dewa arin dan le ngai dan te in cho pol ta noi maya Dickens a Christmas thlir dan le chung te chuan tunlai western culture a Christmas an man dan a ngong le ni Christmas ni khovel puma kut pui berle khotlang holiday a man ania Christian ram kherlova po man ani ve thau bok thin Christian ram ni lem lo Hong Kong Christian tlem na ram le foreign culture in a ngong rama te po Christmas hi an lo hlut ve le thina Japan rama po Christmas hi alar le ya gift giving decoration le Christmas tree te po alar le ni
khovel mun sang tena Christmas kan man dan po hi adang lam ve shet theta kan culture le tradition theu te zirin adang lam ve shet thet thina ni Christian rama chuan biakina in khom hi kan hun man dan ani thina Christmas le Easter hi kumtina in khom tamber hun ani thin bok Catholic rama chuan Christmas mani in religious procession semo paradise semo anti chu an mang thina ni Christmas hun laia in le avel chei moi thin hi hun reito takatanga chin thin ania kumzabi som panga na hun lai khan London a Christmas lain in tin an cheya kaushan biak in zong po na chikhat Ivy le holy mangte chei moi ani ta thin ani lung pian zia thing na hian isu khovela local don ti en tira chuti lain holy ro chuan doi thiam ho le akai noi ho laka in hum him na en tir boka a hling le ra sen te chuan an khen be laia hling lukhum isu na khum le athi sen farkha en tir le bokani mithan kha chun Christmas tree hi pagan tradition atanga lak chhona ni anti thin chu pagan tradition a chuan winter solstice hun laia an serle sang thil vela an pui thu na nia chuta chuan thing chikhat evergreen ten choila hlea pagan tree worship ti te po alangsar hle ani English tong phrase Christmas tree ti hi kumsanga zare som thum panga khan record ma sabera lawam to a chu German tonga lak chu ani tunlai Christmas tree tradition hi Germania kumzabi som pariat na lai vel khan an ching hlea Martin Luther po khan kumzabi som paruk na vel khan he tradition hi asoi chuak ve tan ani kha Germany tang chuan Britain lama la le tan ta a kumsanga zare som li pakhat khan Christmas tree chu Britain a lo lar vele ta hle mai ni tichon sang khazare som sari vel khan United States ta pon ngai sang tan ve ta a tichon Christmas tree chu light let le ro mang te in an chei moi bel ta bok thrin ani kumzabi som pakuana tangin thing Mexico chikhat point setia chu Christmas nen an me bel tana in milrio win an lo war chho tan ta a chu mai ba ka thing chidang holy mistletoe red amaryllis le Christmas cactus te po Christmas tree tan man ve thin ani Christmas tree uar viau lain thing le pangpa thri manga in chung chei moi te po an uar le hle boka in pon lam te po chu light le snowman te siamin an cheina sathin le bokani thil dang alawm le chewa bells bati candy canes le vantir ko lem te in an chei moi na sa hle thin ani tukvera pangpa thri anga thil kual le bati chi chu Christmas tradition lar ber polami alo ni le ta bokani tukvera bati chithian ako tumber chu isoi khovel engani ti entirna ni munthen kata chuan Christmas light le banner te po konga tar thin ani kongle ko thler te po na sataka chein Christmas hun chu antiro pui thin le ani Christmas lama saberanga ichu kumzabi pali na vel khan Roma chuan anlo sahum hum to a Ambrose Archbishop of Milan chuan Latin hymns Veni Redemptor Gentium ti azia kani kha hei hlaun takania Arianism kalzonga phua ani Spanish poet Reudentius la phua Coordinatas Experentis asaptongin of the fathers la forgotten ti phechu tun thlengin biakina sakthin ani bok kumzabi pakuana le somna inkar vela Christmas sequence mo prosemo chu North European monasteries sa ansave tan tabokani kumzabi som pani vela Parisian monk Adam of Saint Victor chuan hlalar tak te tangin music a siam tan ve ta a chuchon traditional Christmas carol nera in me tur hla a hnai tan ta hle bokani kumzabi som pathumna vel khan France Germany le Italia te chuan Francis of Assisi kai hruaina in Christmas la tam tak siam ani ta ni Christmas carol po hi English rama alan masak ber chu kumsanga zali som ni paruka John Otley Stropside chaplain huai hotna in Carols of Christmas ti mangin wasailar sawin in tina kalin anzaya hei ama saberanga yani Carol na lan sak thin chu Christmas la ni lain nam hla te po sak kani thin anu fe a chau Carol la chu biakin an save tan ta ni heng carols person and hodi good king Wenceslas le the holy and the ivy te po hi middle age hun la yami te khani musical composition zinga upaber pola min ni Adestes Fideles mizo la a ring tu zongzong te uti po hi
kumzabi som pariat na lai hol velami khania athuwe ro chu kumzabi som pathum na velami khani na lang Protestant Reformation nu khan Europe chuan kerol na za ye lo chuai ve dewa mase reformer then kha zinga Martin Luther khan kerol chanchin ziakin pathian biak na hmuna sawar turin a fui sau thungani kumzabi som pariat na laya English reformer Charles Wesley phei chuan music hi pathian biak na hmuna poimo zia hria in a choi sang ta hle mai ni samziak music lama an siam rem ta ka khan USA chuan har chuana na sata ka lo lang ngala how all the welkin rings ti phei chu a thaber polami nia anuwa hak the Herald Angel sings tin an thlak ta ni chuti line Felix Mendelssohn point Wesley thumil turin alo buai pui ve mek boka Austria chuan kumsang hazaria som pariat khan morle gruber chuan genra dang siam vele in Silent Night ti chu Saint Nicholas Church Obandorf Polin an phua ta hial ni kha secular Christmas seasonal songs an ti mai hi kumzabi som pariat na toplam kha na lo chuak tana Deck the Halls ti hi kumsang hasasari somriat pali kha na lar boka American Jingle Bells po kumsang hazaria somnga pasali khan siamani kumzabi som pakona le somni na vela Christmas lam hoin African American spiritual le la chu alo chuak vele ta bokani seasonal holiday songs an ti mai po hi kumzabi somni na vel khan alo chuaka chunga te chuan jazz le blues lam hoi po atel nge ni chungko tin Christmas so hlui abika buat sai po hi mun then khata chuan he hun lom nan hian an nei thin boka Sicilia chuan special meal satan sanga chi som pani an ei thina United Kingdom le ram tam tak te point an ching chho ve ta bokani Christmas meal atanan man thin tlangpui a chuan saya re mo vatok alu le thlai te nia achang chuan chang te po ei thin ani choi khama ei tur chi pon buat sai thina chunga te chuan Christmas pudding le fruit cake te po atel thin bokani Poland le Eastern Europe mun then khat le Scandinavia a te chuan sangha ni deuh ber thin mase beram sa te po ei ani ve bok thin Germany France le Austria chuan vatok le voksan du bera bongsa vokke arsa hem min te po hi khovel mun then khata chuan alar le ni sweet le chocolate han ei vel te hi khovel puma chin thin ani boka chuti rualin ser thlum po hi an ei na sa hle bokani Christmas ka thi chung kwa ngai zong le thian in kara thu in thon na man thin ania mase Christmas hun ma nei thin ani thung kan soibel zeu tu chu tun lai a chuan Christmas ka thi an uar lutuk to lowa mobile phone mangten anin uis mai thin ani tradition kalpung pa ngai taka chibai anin buk dana chuan wishing you a Merry Christmas and a Happy New Year ti hi zia thin ania hetianga in ti hlimna nga man thin na hian mipui ati phur thin le ni Christmas ka chunga thu in zia ka chuan Isu lam hoi thu a thina chuba ka Christian symbol rang Bethlehem Arsilem thu ro wa le parvalem a bok thina ni then khata phei chuan Christmas putar lemte Christmas ka inhoi thil bati le milem chi sang te da ani thin thil pek in hlan ton na hi tunlai Christmas kan man dan je chung mu ani toa hi khovel puma thil zor tu te tan chuan hun tha le in shal na hun thata kania Mizorama po mi har sa te tan thil pek hi kan war ema Paul mi mal le ka ushan sang ten thil pek hi an pe thin ani thil pek in hlan ton hi Roman hovin man lain Saturnalia good December thatop lama an nei thina Christmas a gift exchange kan nei thin po hi chumi tanga chin thin chu ni in an soi nge ni Christmas laya gift exchange kan nei thin hi tradition zul zui theu le Saint Nicholas a be chanin kan nei thina rangka chakte halrim tuite bero te kha khochak mi fing te khan lali suan nen an hlan ang deuh khan mun then khata chuan Christmas line in hlan ton thin ani ole tunruma tan chuan tu tok le photila khati zong kha Christmas puala kan ti chhuah thei te chu nia Christmas lim taka manga kumthar chuang kai theu turin ka du sakna sang ber ka hlan cheu